Tshela unembeza khuluma iqiniso. Usaza ngakhona oye ngomnyama wamazolo wabuya ngoyezi oye bemsola uthe sebuya bamzeka isibongo wawusiyaca sangamazendlela. Sibungaza inyanga yamagugu. Siwumsakazo i-ACRFM sibungaza inyanga yamagugu ngobuciko bethu. Ngakho bungaza kanye nathi inyanga yamagugu. Sibungaza inyanga yamagugu ngobuciko bethu. Mina ndingamondi ongadliwa ngabantu odliwa zindlovu kwanobamba zimlabalabele. Ngingowase-Afrika kanti futhi ngiyaziqhenya ngobuzwe bami. NgingumZulu phaqa ngiphila ngobuqotho. Sibungaza inyanga yamagugu siqhakambisa amasiko ethu ngobuciko bethu ngingum-Afrika. NgingowaseNingizimu Afrika ngiyazigqaja ngobuze nangezwe lami. Shen sokwalisa Pungashe Sondiya Mlambo Kanyathi Mvulana Mevana Mnyamana kanqangalele ozivalo ibili utuvala lesa vulelesi. Mina ndingamondi ongadliwa ngabantu odliwa zindlovu kwanobamba zimlabalabele. Inyathi ematheza eyatheza lapho kungathezi khona umuntu. Nina eminyawo zimahele bengicaphuna nje emashenge. Sibungaza inyanga yamagugu. Siwumsakazo i-ACRFM sibungaza inyanga yamagugu ngobuciko bethu. Ngakho bungaza kanye nathi inyanga yamagugu. Ngingum-Afrika. Ngingowase-Afrika. NgingumZulu phaqa. NgingowaseNingizimu Afrika. Usefanele ukubonga akabongwe omthala weyinhloko. Yize moya uJehova uNkulunkulu Thixo wethu sichithile izitha zethu waziqeda nya. Yize moya uJehova uNkulunkulu Thixo wethu sichithile izitha zethu waziqeda nya. Obani Nhlansuthi? Yithi Obani inqaba kaHawana? yithi Obani impi yokusidisa? yithi uJehova ungumlilo oshisayo, ushisa izifo, shisa amadimoni, shisa otokolo, shisa omamtsotsi, shisa zonke izizwe, amandiya, belungu, amabhunu, amabhaca, amaswazi, amazulu, amashangane, zonke izizwe bizwe uphakameni. Hlwazi yengcwele ngizwe yangikhangela emzini wasenthuthukeni, ishuku samaqede kwadabuka, nakulo njenga lomuhlwa simhlophe zihlaza zemabhadubhadi izivatho, uholobho nomthebe phambili, inkosi ekhomba umlulame emgidini, basuke babhembuluka ubuthelezi nondwando kwakhuzwe emdala emhlolo. OkwaMnazaretha imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele.
uSahluko kwaMnazaretha. Nkulunkulu wokhokho bethu, Nkulunkulu wamakhosi nesizwe sonke, Shembo ingcwele nyazi lwezulu, siyabonga Nkosi umusa nothando sigcinile Nkulunkulu. Kukubi Nkosi kukuhle wamanathi Shembo ingcwele. Sikuleli sabatha lanamuhla Nkosi. Khumbula abantwana bakho umhlaba wonke Nkosi yamakhosi. Nakulezi zifo ezikhona Nkosi ezaphenduka zazenzela Nkosi ezweni lakho. Siyacela Nkosi kuba uze usikhumbule njalo. Wehla Nkosi emazulwini, weza Nkosi emakhosini ezizwe. Weza Nkosi kuyizilo Nkosi. Namanje kulenyanga Nkosi yamagugu lapho sikhumbula khona ukuthi singobani. Awuzange uzukususe kuthina Nkosi lokho. Kepha wathi Nkosi uzawuvuselela izinhliziyo nonembeza. Siyakumema ke dwala abadala ukuba Nkosi wonke umsebenzi siwenzayo kube nguwena Shembo ingcwele ohamba phambili. Kube nguwena Nkosi osiholayo. Njengoba Nkosi unokusihola uma sihamba uhambo olungcwele Nkosi sibheke eKhenani. Usithwala ubusuku nemini Nkosi singahlekelwa ilutho. Sihamba Nkosi emahlathini kepha sifike siphephile sonke. Namanje kuqabadele nyazi lwezulu. Iba nathi kulomsakazo waseBaqulusini. Uze uvikele Nkosi kukho konke okwehlelayo. Ube lihawu Nkosi lokuvika, ukhumbule umphakathi wonke waseBaqulusini. Ubavikele Nkosi, ubaphe nezibusiso, imisebenzi Nkosi abayidingayo. Abantwana Nkosi abangabatholi konke Nkosi ababhekene nakho. Ubasuse usizi ezihlizweni zabo nasemehlweni abo. Konke sikucelayo, sicela ngegama leNkosi enkulu ebusayo unyazi lwezulu manje naphakade. Amen. Nkulusi ulalele Abaqulusi Community Radio 90.7 FM. Imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele endlunkulu kwaZulu esigodlweni sesilo. Bayede Ndabezitha, bayede ehlanga lomhlabathi, bayede Zulu omuhle kaNdaba. Ngiyakhuleka ngingumntwana ngisithoba. Ngiyakhuleka kumntwana wakaPhindangene. Ngithi Shenge, ngiyakhuleka mntwana. Ngiyakhuleka kakhulu ngokukhulu ukuzithoba. Ngibingelele umfundisi ongiphethe, umfundisi umthethwa emzini ongcwele waseThandanani eMondlo. Bese ngibingelela onke amaNazaretha onyazi lwezulu. Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Uhlelo ke lolu esihamba ngalo uhlelo ivuka mNazaretha emsakazweni ACRFM uvusa nabanye. Namhlanje ikhona indaba enkulu ngizophuthuma nje ngibheke ngoba isikhathi sinaso sincane kakhulu. Ngizobheka ukuthi uNdabezitha umbotho siyamthola yini emoyeni esobe sikhuluma naye namhlanje ephakamisa esivezela ubukhulu bukaNkulunkulu. Kuse kanjena nje angiphuthume emlalelo weACRFM ngibheke ukuthi uNdabezitha singabe siyamthola yini na. Ngiyaphethe sibonge noba uMaphanga. Sibonge nabaphathiswa bonke abangaphumelanga kule ndawo. Futhi ke siyabonga ukuthi uNkulunkulu kaShembo unyazi lwezulu silibone nathi bekade singalazi unyazi lesilibona kuma DVD sibona nemisebenzi yale elenzayo. Mina ke ngiyagwetshwa iminyaka life sentence 32 years ngonyaka 2000. Sengineminyaka u17 ngilapha eJele. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu kaShembo aphinde angiphele enye ithuba ngibuyele emndenini wakithi ngisaphila. Inkosi kaModo akufihli lokho. Uma uhlukumeza unyazi uhlukumeza inkosi
kwasekuphelile ngami nginikelele u23 ukuthi ngothi mangifike ekhaya ngingcwatshwe kahle kodwa unyazi la ishaya indiva lokho langikhiphe ejele. Imzuzu ke lapha ke ilishumi ke lishayile ihora lesingakhi elesihlanu izinto ziyahlangana siyamthola undaba ezitho omkhulu ezosichazela ngobukhulu bukaNkuluNkulu njengoba sizwa ukuthi ke uphuma ebunzimeni obungakanani esihlale iminyaka eyishumi nesikhombisa ke lapha endaweni ke enzima kakhulu uNkulunkulu wabe esezibonakalisa ke ubukhulu bakhe sizomuzwa mathupha ke undaba ezitha njengoba besinokumzwela kude sizwa kuthiwa ukhona inkosi yakwaMbotho abanye abantu ke baye bezwe kube ngathi zinganikelwane esisuke siyixoxa ezenzeka kuphi na eNazaretha kanti cha bakhona abantu abasuke bebezisulu zalokhu okusuke kwenzekile sikhuluma nabo ke mathupha ke emsakazweni iACRFM ukuze bazizwele ukuthi uma kuthiwa kukhulunywa ngoShembe kukhulunywa ngoNyazi lweZulu kukhulunywa ngobani ikhona ke esisuke sifuna ukwenza ubufakazi singagcini indaba siyithola kude kodwa namhlanje siyithola kuphi khona eduze wawazi nje ukuthi emsakazweni wakho abaqulusi endaweni yangakini kuyoke kwenzeka izinto ezifana nalezi umsakazo abaqulusi FM awumncinyana vuka ke eNazaretha vuka entombi yentethelelo uthwala iduku lakho bemuhle ufake lapha ke ihiya lakho vuka ntombi yakithi eNazaretha uvuka Jamengweni ibhandle ka14 ngempela alingene okhalweni Nhlalisuthi ibheshu umNazaretha ube muhle umqhele ekhanda vuka intaba yepheza inantsuka yakho ayikumbozi izihlale izimboze ngisho izifuba intaba yepheza yakithi ke kuphi ke eNazaretha sekunjalo bavuseke nabanye siphuthuma nje siyobheka undaba ezitha.
emsakazweni ke ASRFM 90.7 awumncinyana ke umsakazo ebaqulusini nawe emqulusi awumncinyana emoyeni ke sinaye ke uNdabezitha ke umbotho inkosi ke yesizwe sikhuluma nayo ohlelweni Ndabezitha asithatha ithuba sikubingelele esikhathini samanje emsakazweni. Ngiyabingelela uRadio Station abaqulusi FM egameni lenkosi yethu uNyazi lezulu. Amen. 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 Ndabezitha naba baqulusi babaza ubukhulu bukaNkuluNkulu bekulindele ndawo zonke bekulalele sibona indawo yakithi ebaqulusini ayincinyane behlale bezwa kuthiwa nangu uShembe nantu uNyazi lwezulu lukhona ethandanani afika ubaba edolobheni laseFrayedi babone kunyakaza idolobha sicela Ndabezitha singapholisa amaseko ngoba isikhathi esinaso sincane nangu uShembe ingcwele omkhulu kakhulu emhlabeni nasezulwini uNyazi lwezulu lwenza izimangaliso empilweni yakho Ndabezitha sicela usenabele Nkosi yesizwe ngodaba lwakho uShembe alwenza kuwe sekuvalwa amehlo kade sidlala iclip khona manje uNdabezitha echaza ukuthi wayekade esendaweni enzima kakhulu isikhathi esingangeminyaka ewu17 wafika uShembe wamkhumbula wayesembuyisela esizweni uyasihola njengamanje Ndabezitha. Baba ngicela nje ngeke ngikhuleke kancane Ndabezitha. uNkulunkulu omhle, uNkulunkulu kaShembe, uNkulunkulu uNyazi emhlabeni nasezulwini baba izwi lakho Nkosi likhulu. Sicela umoya wakho Nkosi uphile phakathi kwethu. Khumbula abantwana bakho Nkosi emhlabeni jikelele abalalele wapha indlebe ezivulekileyo nethemba nokuthemba wena kunezinto zonke ekhona emhlabeni ngoShembe ngizophakathi. Amen. Amen. Ake ngifunde nje incwadi la incwadi uJohani incwadi kaJohani ngifuna incwadi eziwu2 incwadi kaJohani uqala isahluko 5 uvesi u14 kuya ku15 ithi ilesi sibindi esinaso kuye ukuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Verse 15 uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelane siyazi ukuthi sinakho esikucela kuye bese sofunda uJohani 2 uMateyu 11 uverse 2 wathi uJohani esetilongweni ezwile ngemisebenzi kaKristu wathumela ngabafundi bakhe wathi kuye wena unguye ozayo noma sobheka omunye na. uJesu waphendula wathi kubo hambani nimlandise uJohani lokho enikuzwayo nimlandise uJohani lokho enikuzwayo nenikubonayo ukuthi izimpumputhe ziyabona izinyonga ziyahamba abanochoko bayahlanjululwa izithuli ziyezwa abafileyo bayavuswa abampofu bayashunyayezwa ivangeli ubusisiwe ongayikukhubeka ngami. Mfowethu le ncwadi ngizifunda ngokuthi mangcwele enilalele ngifunda ukuthi thina izinto esizibonayo emhlabeni zazenzeka kwaIsrael thina sinoShembe thina uNyazi lwezulu. Mina ngangiwumuntu wayengene ejele emncane futhi ngangumuntu wayeselahlile ithemba ukuthi uyophinda bekhona. Kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngoMashi ka2018 2017 ngahamba ngaye endaweni yaseRichmond endaba zimnandi lapho engafika khona ngacela kuNkulunkulu uNyazi lwezulu kumhla ka10 kuMashi 2017
kodwa ngathi ngilele ebusuku kwakumhla ka-21 inkosi uNyazi lezulu yayisifika kumina ngesibonakaliso ngicebile kuyona kodwa yathini ngicela lapha endaba zimnandi yathi ngathi mina baba ngiyacela uma ngingasala nje iminyaka noma iminyaka ewu-32 bese baba ukusukula isentence yathi inkosi uNyazi lezulu cha mangasale u8 engasale u10 ungaphuma na mangasale u8 na ngaphuma ngangingizwa kulo nkulumo kodwa angifuni ukuthi ngiyeke kakhulu kodwa ngizama ukukhulu koNyazi lezulu ukuthi uNyazi uNkulunkulu makhuluma izinto zenzeke emhlabeni ngathi lapho sengilele ngazibona kwakumhla ka22 umhla ka21 kuSeptember ngazibona ngihamba ezweni lakithi ngahlangana namakhehla amabili elinye ngiyalazi elinye angilazi umkhulu lapha lo munye ngiyamazi umkhulu wami okuthiwa umkhulu mabili kodwa kwasekukhuluma yena ethi engibiza ngegama lami Qobo ethi engibiza ngegama lami ngathi mina mkhulu katubani lo ohamba nawathi umkhulu lozala ubaba wakho ngangamazike mina inkosi endala yanithe izala ubaba wayesethi kumina ngibiza ngegama ethi mthitheleli mntanami phuthuma mzukulu wami lapha ya nanga uNyazi likulindile sengiyaphuthuma kodwa inhliziyo yami isele ngemuva ukuthi hawu kathi umkhulu wami kathi unjena na kathi wakuyinhliziyo eyinomzimba kanjena na usumbona lapha ndaba ezithi esibonakalisweni ngiyibona esibonakalisweni ngase ngiyahamba ithi phuthuma ngacebisa ngathi ngiyafika ngacebisa unangu ubaba umnikazi womhlaba uNyazi lezulu ngangakaze ngimbone phela ngoba ngangisejele mina uNyazi lahlala mina ngisejele ngo2011 nangaze ngilibona nje kuma DVD kuphela nalapha kuma photo nasemafotweni hawu yilona ngathi ngizwe nje nabantu engimemeza lethi hawu thithele lishasha kade wangilindile sengize ngathumela la amakhehla lithethe uNyazi lezulu mangathi ngiyalibheka lana balaleli ngathi ngiyalibuka uNyazi lifaka umjivo igolide lapha okhalweni libophe ngebhandi lesikhuba sengwe ufaka umqhele wengwe la kuveza ichopho lamabhesi lapha ezansi kusidiwa ibhinqile mangibuka la ufaka impahla ezimhlophe esandleni sakho phethe iclipboard lokubekela mawuzobhalela mawuzobhala wayesethi la emjiveni wakhe wayesekhipha ipeni elibovu wayesenginika le-clipboard wathi sayina la ngasayina wathi sayina la ngasayina wathi sayina la ngasayina wathi sayina wangisayinisa amaphepha amangakhi amaphepha amane wathi lalela-ke namhlanje mntanami wena usuphumile-ke ejele hamba lapho siyohlangana khona siyohlangana eKenana entabeni engcwele kaShembe mfowethu balaleli impela hayi sase siyahlukana indlela wayeshesha ngayo wayeshesha isimangaliso ongakazi usibona ngathi ngase ngikhathi indlela ebheke ngasekhaya isibonakalisweni hawu nangu umhlambululo omdala wasezweni lakithi hayibo nangu umhlambulule abesethi mina nangu uNdlunkulu uNdlunkulu ukulindile ekhaya ngathi ngithi ngixusha ucingo ekhaya ngisengiyangena ekhaya ngaphaphama ngathi ngiyaphaphama nje 10 to 5 to 5 or 10 to 4 isikhathi sokuthandaza kuseni ekuseni hawu ngase ngiyathandaza cha zahamba insuku ngoba phela kufanele ukuthi ixoxe ebantwini hayi zahamba insuku zathi mayihamba insuku aliphelanga futhi insuku engakanani ngomhla ka26 kuSeptember ngathi ngithi ngisemsebenzini njengoba umuntu oyesigqila wayesebenza phela ejele esebenzela ijele ngilima ngenza yonke into ngase ngiyabizwa lapho ngibizwa lapha umlungu lapha eplazini egijima umlungu ngemoto azongibiza yona intotho ibhunu wozwa lapho uyabizwa awungithi mhlawumbe ngonile phela ejele ingene emotini hawu kathi mangithi ngiyafika la angafuni ukungitshela ukuthi yini mangithi ngiyafika ejele ayibo labantu bafela abanye abafuthi njengibaziyo laba abayibeminyaka uyayibona lonto abazidonsela iminyaka emincane bese kuthiwa nawe hayi ubizwe lapha hayi
bangena baphuma bekhala banikezwa amadate kuzongena mina ithikithi lasejele lanibhaliwe ukuthi ngoba phela oshembe sebabaningi lami lanibhaliwe ukuthi inyazi lezulu hayi ngingene kuthiwa mthethele idiyoni moto bese ngena ngaphakathi abese balibuka ithikithi labathi hawu unyazi lezulu vele la endlini vele kunqokole unyazi ayo professor inkosi Malanga leya yabo vele kunqokole ngonyazi izwama isekho kulento ukuthi bangibizelana laba bantu yankulu indaba ithi suka tomunye ayikhuluma professor isikhathi side sozishiwe na ibhanoyi phela airport uyabona lona dabezi hayi bese bethi sithunyiwe la uMr Masutha uthi uMr Masutha cha impela ngomhla ka 18 2018 ku January uyaphuma uyekhaya ngathi mina baba wathi ngiyakuthena wathi wena uNkulunkulu owunyazi nathi sithunywe lencwadi uyagoduka lento siyenzeka ngempela ke manje siyenzeka ngempela ndaba siyenzeka ngempela ke manje sengiyibona ngamehlo mfowethu ngikhuluma into engekho mfowethu uyabona lona dabezi awu bese kudonswa amaphepha into engiyibona esibonakalisweni athi lo munye ipenda namele iminyama lo sayinisayo athi ipenda namele iminyama athi omunye hayi athi vele letho vele iya ku minister sayina ngaleli peni elibovu indaba kaShembe mfowethu inkulu kakhulu inkulu mfowethu hayi ngivele ngisayine lamaphepha angiwasayine esibonakalisweni balaleli iwona futhi lawa sengiwasayiniswa ngokwenyama sengiwabona ngokwenyama kwamkhulu Shembe uyayizwa lona ngempela kashawa uvalo nangenza ngathi ngiyaphuma kunama office ama-social worker ngavele ngawaphansi uyayizwa lona khuphuka i-BP into ongakazi uyibone yini kwenze njani umntwana wenkosi bakangisabizwa ngomntwana wenkosi ke lapho uMbotho ungakabizwa ngokuthi ngiyinkosi ngisabizwa kwenze njani hayi asazi ngathi kubuzo kuthiwa hayi uthi usayile ukuthi uyagoduka phela wayithethe uyofela ejele indaba ezitha ngikungene nje emlonyeni indaba ezitha siyeza ukuthi usabuya le ubabe sendaba zimnandi eRichmond wake wathi uma ekubuza lembuzo enjengalena ethi uma ngingakwehlisela iminyaka yakho ibe mngaka wake wathi nje ukuthuka wadideka ngoba usuwazi ukuthi icala ewawubhekene nalo lalikugojele ngempela kwathiwa wena uzoba nje ngwala ekhaya usebenzela ekhaya impilo yakho yonke noma ngathiwa wenza ini angeke kulunge mfowethu angifuni uqamba amanga ngathi msakazi mangicela kubaba ngathi baba wathi umbuzo wakhe ufuna uNkulunkulu akwenzeleni cela nomzana njengisho nje ngathi mina baba ngicela uNkulunkulu angisusela life sentence wathi wawenzeni ngathi baba sahamba nabangani bethu saya eplazini lomlungu safika eplazini lomlungu sawubamba inkunzi safika eplazini lomlungu sathatha imali omunye safihamba naye sasimgagadisile umlungu baba washaya umlungu ngesando wathi ubaba nambulala ngathi baba sambulala baba ngoba nami ngangikhona ngangiyingxenye yaloko baba wathi manje ufuna uNkulunkulu akwenzeleni ke yawenza lo mbuzo ngathi baba ngiyacela uNkulunkulu kaShembe ngoba ngisusele ulife sentence bese kusala u32 years baba ngingawuzama ukuthi cha ngudonse ngize ngiphume ejele uma ngophuma ngisaphila luthi unyazi mangasala u10 years ungaphuma ngiyantena balaleli ngakingisa ngathi mina hayi ngafuna ngajuluka ngathi kodwa ubaba uyangizwa kahle lento ukuthi ngithini ulife sentence ngambuza cha baba ngabe kodwa ngizwe kahle ngiyazizwa ukuthi ngidonse iminyaka emingaki yodwa azange ayinaka ubaba lento ayishaya indiva lo ubaba wathi ubaba mangasale u80 ungaphuma na
engavele ngangingisa kakhulu ke lapho angazi ukuthi uthini wathi inkosi kubusise mawuphuma uzuphuma uzekini ungayi ekhaya uze kumina straight namanje emsakazi ngikutshele ngangizange ngiphume ngiye ekhaya umhla ka-15 kuJanuwari 2018 ngaphuma ngaya kulona unyazi eKenana njo wade lishilo lathi esibonakalisweni siyohlangana nawe eKenana sasikhona impela ndaba ezitha uhambo lwakhona lomjiva ouchazayo esibonakalisweni elwalugqoke ulubone esibonakalisweni zathi uma siphuma ebuhleni ngalonyaka lwaphuma luyinyanga yezulu unyazi lwezulu lwawumbatha lo mjiva lwase lifaka lapha leli bhande lengwe sakubona ngamehlo lokho sasihamba uhambo sibheke eKenana uyabona ke mfowethu uthini ke umthandazo waleli bandla wokulala lapha ngabona khona uhambe umthandazo wokulala lapha ku35 uthi ngokuba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo uyiphatha kahle indlulala kuyo ukuze uJehova angacunuki ukuza kuwe ngephupho mina ngizange ngibone mina inkomo noma ngibona imbuzi noma ngibone bani ngabona unyazi qobo lwalo impela uJehova kade ukukhulunywa ngaye mina ngithi uJehova unyazi mfowethu kakhulu uNkulunkulu akekho umuntu uJehova mina engambona mfowethu ngabona mina unyazi futhi mfowethu mina ngangabonanga nokuthi unyazi uphuma egqokula umjivo onjani opera sikajele thina sazi lutho sigiyelwe lapha ngamasango hlamba ngaphezulu kwa8 iTV siyibuka ngaleso sikhathi ibe siyacikwa futhi ama DVD lawa into engavumelekile kade siyibuka ngomntotha sibukiswe linye sibuke emva kwaloko iphinde icikwa ngoba fanele into yalapha kuthiwa kufuzile sijabule kakhulu kodwa ngathi sengizwa ngakaba behamba nawo unyazi sobusho kuthiwa lo mjiva lo wayiqala ukufaka lelo bhandi elibovu awumasa ngibuka isangu sakhe sasibhaliwe ukuthi uyeza ngazi ukuthi uyeza yini u2018 sasibhaliwe impela ndaba ezitha indaba yonyazi mfowethu unyazi mfowethu liphelele mntaka baba lento ilene edida abantwana eyadida abantwana baka-Israyeli sokufikile uJesu noJohane sedidekile ukuthi sebona izimangaliso esezenzeka esethumela abafundi bakhe ukuthi ake nihambe nobheka esekhohliwe ukuthi uyena ombhabhadisa uKristu esizibeni wathi mayembhabhadisa emfuleni eJordani wakhuphuka wangena umoya wakhe onjengethuba lathi izwi kaNkulunkulu lo uyindodana yami ethembekileyo engikholwa yiyo kodwa yena ilongweni seboshiwe lento efana nami uJohane nami ngangabuza kubazali bami ngathi mina kodwa mana yini nibonayo ukuthi uthunyiwe ezulwini unyazi lezulu wathi uma ngelinye ilanga mntana miyobona ukuthi uthunywe ezulwini kanti kuzongempela uzovela athi umphathi wejele ubaba umbanjwa nini emdonsola isentence izinto zala ejele ngizokeke ngimthathe nobona ushempu la eRismond endaba zimnandi kodwa khetha all life sentence abangakaba u20 ngabakhetha ngahamba nabo kodwa umuntu ofuwazuza inhlanhla umina lona wena kodwa mana na yini eniyibonile athi umana siyabona ukuthi uthunyiwe ezulwini nami mfowethu unyazi uthunywe ezulwini luphelele luNkulunkulu nezinto zonke isimangaliso azenzayo useke wazenza manje phambili kwami mfowethu ngibhekile noma sengizazi kodwa ngibonisa imanga mina ngoMashi lo 2008 manje ku2020 ngoMashi losuka kuona lapha yana eTeyesu unyazi yena gila isimangaliso uyabona uJesu mawufunda eBhayibhelini lithi iBhayibheli mawulifunda lithi uJohane 14 amazwi kaJesu sehamba uthi ngiqinisile ngithi kini ozemva kwami uyokwenza imisebenzi emkhulu kunami uyazi
isimangaliso esenziwa unyazi lapha sihlele etendeni namakhosi oqwabe nobhala namanye nje amakhosi asibaningi nje impela nomkhize yabona sinetende lethu njengoba samakhosi sizokhuzwa ingcwele kodwa manje ubaba nangu la phezulu etesi khuzwa la phezansi ubaba kanandaba kwetesi into esimanga sokusukuma ishosha ezu4 Laba ama-wheelchair ney'shosha omunye ubefethwe ngamaphopho engubo usiyadabhuzela into yasezulwini ayimphintanga ngesandla izwa amazwi kaJesu ozemva kwami yokwenza imisebenzi emikhulu kuneyami ngikufakazele akamthinti umuntu ngesandla ngikufaka abantu mfowethu i-distance engakanani mhlambe mhlambe 4 kilometers lapha khona kodwa kusinda abantu abalapha ezansi usukhuza ingcwele wathi ukuthi ukhuza ingcwele kwathi ihlabelela khona umshumayelo okuthiwa uGamo sebegijimele baya khona sebembambile beza nabo abantu yabe kwasangathi idilwa kakhulu ke kunakuqala lapho yabe yathi khweshe yavele yongena ecaravan ku-Avaronian madoda la ngomhlaka 14 wona uMashi lo 2020 silapha eTafikop yathi inkonzo kuyisabatha isha inkonzo hayi indaba okudlala inkonzo kushumayela abafundisi sizwa sekhuzwa ingcwele uyangizwa ehlele pulpiti lapho umthakathi enkonzweni asemini sizwa khuzwa ingcwele kade lebebheke ngala ngathi ipulpiti ngeduze ke thina lo samakhosi sizwa kukhuzwa ingcwele ovele edonsa umjifa wayo uthi sitha ngawo laya uvala amadle yasibheka kumakhosaza yakayibheki yonke lento eyenzekayo masike siyaphenduka lapho sokuphetha isihlalo sibhekwe phezulu uvusi muzi wakakheswa lo nsizwa kayibona ngamehlo isiyahamba lensizwa isiwaphazamiseka ukusonda wabayithulela nje kwakusukuma umfundisi wala ezweni lakithi yadinge okuthiwa umfundisi umzulili kwakuyena wayihlabelela emva kwaloko bamncenga bathi hlala nathi insuku ezintathu uthi umfundisi uNtombe lahlabelela ungayeki ulezwa lonto sikwenkingeni lana mfowethu indaba ezithi ngifuna ukukufakazela lapha ekutheni akamthinti umuntu usuke kude kakhulu naye sasilapha esabatheni eDanhauser umfundisi uNtombele ebhabhadisa abantu khona waqhamuka eqhutshwa ngesihlalo wathi angangena emanzini waphuma ngale wathi lesihlala kasasifuni sabe sesiphakanyiswa phezulu ezama ukuhamba namhlanje uyayihambela indaba ezethu mfowethu unyazi uyabona lithi iBhayibheli ngiyalithanda iBhayibheli lithi mlaleli iBhayibheli uJesu mawufunda uJohane 9 incwadi kaJohane 9 uvesi 1 uziyoma nje noma ku6 ithi lencwadi uJesu kwaletha impumputhe kuye uyezwa lonto ingaboni babuza abafundisi bakaJesu bathi abafundisi bakaJesu Jesu kungabe kwakukona kwabazali bakhe na noma kwakuyisono sakhe uthi cha akukona ukona kwabazali bakhe lokhu kwakukuthi kubonakalisa imisebenzi kaNkulunkulu uyamuzwa uJohane uJohane 9 moyifunda ithi lencwadi uJohane into eyenzeka ithi lencwadi kaJohane isimangalisa esenzeka uJesu wabheka phansi emhlabathini wathi mebheka phansi emhlabathini uJesu ukuthiwa wayesethufela amathe uyezwa lo ithi ake sifunde nje uverse 3 uthi uverse 3 wakhona uJesu waphendula wathi akonanga noma yena noma abazali bakhe kodwa ukuze kubonakaliswe kuye imisebenzi kaThixo ngimelwe ukusebenza
imisebenzi yongithumileyo kusese yimina uyezwa lo eseshilo lokho wafela mathe emhlabathini ube 6 lo emhlabathini wenza udaka wenza udaka ngamathe waninda amehlo ayo ngodaka wathi kuyo hamba uyogeza echibini laseSilamu uyezwa lo hamba uyogeza uKristu njengoba efaka sathi owenza loza emva kwami okwenza imisebenzi emikhulu uKristu into wayeyenza uKristu umuntu wayemthinta ngesandla ubabona namhlanje basabhuqana zabantu nje abanye abantu ngengibize izinkonzo bese ababhuqa abantu bebabhuqa abantu kodwa uKristu wayemthinta umuntu amthinte ngesandla abese yaphila ukushona uLazaro uNkulunkulu uNkosi wahamba wayothi awunkosi kuthiwa ubukhona wena ungabe umne wethu njani usindile lapho ukuthi uJesu ashiye umhlangano aphuthume lapho khona uLazaro afike mathuba waphinda ngesandla wambona akawulalele indaba kaShembe isimangaliso ukushona imbongi yakhe lapha umfoka Wili umbongi uyaze leyo mbongi leyo yayazi lo mbongi uWili Ngema wayibongelela ubaba inyanga yezulu nomfundisi uMaganda uKaganda umfundisi okuthi umfundisi uMaganda wayethima ibongela athi ukhanda samkhanda uthi ithi imbongi isikhulumela ngomlomo yakhe ithi mina uShembe ngimbonile ngale mazulwini kwasuka ingane zakhe zahamba izobika zathi baba imbongi yakho ihambile ke enhlangakazi xa yavele yasithi sathi inyanga yezulu yathi hawu akakadluli kumina uyamuzwa uShembe wathi hawu akakadluli kimi uyazi amaJuda amefa wonke athi mayefa amaJuda ayodlula esifubeni sikabani sika-Abrahama thina masihambe emhlabeni sidlule esandleni sikaShembe ukuzwa kuthi uLazaro wathathwa wabeka esifubeni sikabani sika-Abrahama isiqebi sabangale yena wabangala sahlala eHadesela uLazaro wahlala kahle nathi thina amaNazaretha masihambe emhlabeni uthi baba siyohlala kuphi esandleni siyodlula esandleni naShembe ithi inkosi inyanga yezulu hambani bantu abamphuthumayo baphuthuma bathi mabefika ekhaya lapho khona uWili sebethi bawumhlisa khona emgodini seyongcwatshwa kwabonakala kunyakaza uhlaka kwanyakaza uhlaka kodwa hayi ake sibheke kathi isivukile imbongi yankulu indaba ezitha ngaphambi kuba sivale kunodaba ngifuna ukucacisa ngefoto lika Shembe lapha yana siyeza ukuthi ngalesikhathi ugwetshwa kwaphuma neminyaka yefoto lolu daba lumi kanjani lapho ke baba uphinde lapho usuyogwetshwa khona ijaji lase lithi hawu ufake nefoto lika Shembe ngizokugwebela nalo ke leli foto lase likhipha iminyaka lapho phela ijaji eHigh Court amajaji asuke lilodwa linkankiwe abasizi balo phezulu bebathathu lapho ijaji kumina uyabona wena lelo foto olifakile ngathi mina yebo wathi lelo foto olifakile simhlonipha kabi thina lo muntu omfakile uthi uShembe ngathi mina wathi ngifuna ukugwebelayo ikona ukuthi wena uphoxa uShembe la emhlabeni uyinto enkulu kabi usho umlungu wathi uyinto enkulu kabi uShembe uzodlala ngaye uyaganga bese wazi ukuthi ekugcineni uzofaka ifoto lakhe la kumele wathi ngizokugwebela khona lokho ukuthi wena ufakele ifoto lika Shembe udlala ngoShembe uShembe mkhulu la emhlabeni ayi inkulu indaba hayi yaziluleka ke ingane zamaNazaretha azingenzi izinto emhlabeni bese sifuna ukuqasha ngoShembe amajaji amazi uShembe
ebelungu bayamazi uShembe bayamhlonipha uShembe uyinto enkulu emhlabeni nasezulwini unyazi mfowethu luyinto enkulu emhlabeni nasezulwini liyakhulunywa ungalibona kuthiwa lihamba amaqala uthi ngelinye ilanga silapha ebuhleni luthi hawu ngiyabonga ukuthi mina bangibophe mina ngihamba amaqala ngiboshwe ingane zakithi uyazi ukuthi benzani bayabona ukuthi mina ngeke ngize ngidume uthi usilinganisela ngoDeclerc uthi niyabona uDeclerc wathi eParliament izo sizothatha abantu abamnyama uthi eyu ngiyabona ukuthi inhlangano yami izophela ayisebuza amabhunu ukuthi izoqedwa yini National Party na uthi hayi phela angisagxekwa uthi ke uShembe ngiyabona into engagxekwa ayikhuli kodwa into egxekayo iyakhula ngoba wonke umuntu kungafisa ukuzobona lento egxekwayo ukuthi izizigxekwe nje injani nawe indaba ezitha izizigxekwe nje ina uthi lana kufikile omunye umuntu esuka eMpumalanga uthi lo muntu mina Shembe ngikwazi mina kodwa ngakubona ephepheni kubhalwe kambi ngawe uthi ngiyisigwili mina saseMpumalanga kodwa ngibathola abantwana kodwa ngithi ake ngize kuwe ngiyibona ukuthi lo legxeka ngempela bakugxekelana uthi lo mbhemu ubuyile esezobonga kimi uthi ngenze ngisho ukuthi ubonge ngani eseyitholile ingane yomfana wathi hawu Shembe kanti abantu bakugxeka nje emaphepheni kanti uNkulunkulu ngempela ngangizokulinga mina eGoli ngafike ngacela ingane vele ingane bengingenayo ngakodwa ke ngize uShembe ungabophatheka kabi makuthiwa uyaboshwa noBombela waboshwa nelanga laboshwa lenyanga ezulu yaboshwa nothingo lize lahamba luboshwa uShembe weqiniso lithi iBhayibheli molufunda lithi la kukhona isidumbu siyobona ngamanga eyakhona yemfowethu indabulo kuthiwa Mesaya aphathelana uzoyibona into ezokwenzeka manje esesibizile umelusi wethu owunyazi esethi abantu abamangezi esakubona into abazwe uncane usho njalo uthena esakubona into abazwe uncane ithebule liyovaleka emqhamuka kaZulu nina mhlambe manifike ngolosihlanu inkonzo nibambele emthebheni hey madoda ewu ngikhumbula sibheke khona ebuhleni indaba ezitha sesivala nje sake sahlangana emvoti lapha eUltra City ezaseyiphume ezamaNazaretha kwaphuma inhlalisuthi imemeza ithi hawa kuke sisokwenza usibizile umnikazi wakho konke uyayibona ke nje kwangifakazisa ngalamazwi akhuluma uJesu ethi uJesu ethi la kukhona isidumbu niyobona ngamahla kuyokhama njengonyazi lwezulu funda incwadi yesambulo isambulo ithi incwadi yesambulo isambulo 5 isambulo 4 isambulo 21 uthi 21 ithi ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omsha ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kudlulile nolwandle alusekho ngabona umuzi oyingcwele iJerusalema elisha wehla uvela ezulwini kuThixo uyayizwa lonto lo muzi esiyakubona ungumuzi ithi mawufunda lapho kuSambulo 21 uvesi 24 uthi izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwawo namakhosi omhlaba alethe uwo ubukhosi bawo namasango awo asoze avalwa emini ngokuba ubusuku abuyi kuba khona lapho bayakuletha ubukhosi nodumo lwezizwe zabo amakhosi ayongena endlini asebuhleni elandelwa izizwe zawo amasango asebuhleni ayobe engavaliwe ngamhlathe sibizile umnikazi ngoba kungena amakhosi eliphi ibandla elinamakhosi amangaka ewu madoda awuboni wena emhlabeni ukuthi
funda incwadi yesambulu ifunda uzuyiqede le incwadi yesambulu uyiqale ku1 uzuziyoma u27 ithi lencwadi amakhosi ayozana nobukhosi bawo eza kubani uNkulunkulu ithi uNkulunkulu ithi inkosi ubabilanga uNkulunkulu osale ezulwini akasizi ngalutho uNkulunkulu omuhle ohlala nathi emhlabeni esicela kuye sicele yonke into osicela abantwana bethu sicele yonke into babethu abantu nje yagcina ngesikhathi sikaJesu hayi ushebo khona woza uzocela ithi incwadi kaLuka 18 verse 27 ithi ongenzeki kubantu kuyenzeka kubani kunyazi lezulu ngoba naku mina ngawushiyula sentence no 32 years awukholwa yini ukuthi unyazi thunyiwe emhlabeni kuleyo inkinga yakho obhekene nayo ingane zakho ayisebenzi ingane zakho ayigani ukuhlupheka kubhekile awuzingani kushembe uzocela ukuthi ngiyacela ukuthi ekhaya akube nokuphila ngoba ushembe uphethe lonke ithuluzi lokuphila lakho awubathola abantwana emzini insizwa la kaNgcobo eMaritzburg ngangishumela ngayo mina uqobo lami ngihamba ngoyicelela kunyazi lezulu eGoli ekuthuthukweni isihlala iminyaka u7 umhlonisi wakaNgcobo uyathi unyazi lezulu lakhipha uvaselina abathathu lathi uzokhotha emini lo uzokhotha ekuseni awukhotha emini awukhotha entambama umntwana uzomthola udokotela awu madoda wakhipha amabhodlela amathathu ngempela mfowethu balaleli lo ntombi ngumshukulu kaSimakade emachumini ebukhosini bakhona ishadele kaNgcobo kamafunzi ebukhosini bakhona ngempela emva kweminyaka u7 yayishaya intombi okuthiwa uzama Ngcobo ngashumana ngaye ebuhleni nathunyazi uzowakhotha ekuseni awakhothe emini awakhothe bathini abantu mfowethu bathi abantu msakazi thina ngeke senze njani sikhothe lamafutha kanti uJesu wathini uJesu ethuma abafundi bakhe ngoba uJesu ebathuma abafundi bakhe wabanikeza wona amafutha lawo wathi nothi maseni bathandazele sebephilile niyobagcoba wona amafutha lawa nini uSjesu uqobo wathi masebephilile nibagcobe wona ini amafutha abasindileyo ushembe mfowethu uphelele kodwa ungawuthenga uvaselina esitolo iblusi ngeke uzuzibusisele wena udinga umunwe kaShembe ngiphinde lento udinga umunwe kaShembe ngoba uShembe ungcwele amathe insabathi yayidinga amathe kaJesu ungawathufela wena bese uthi umuntu akahambe ayogeza kodwa ngeke avuleka mele kodwa amathe kaJesu akwazi uyizukala akwazi ukuhlangana nenhlabathi asephenduka udaka wasuthatha ludaka eyoncinda amehlo impumputhe ngoba uJesu wayembethwe ngumoya oyingcwele ndaba ezithi esabelweni sakhe u220 uthi uShembe inyama yami 220 ake sisibheke 220 uvesi 66 ithi uthi inkosi yamazulu nomhlaba masinyane uzongibiza ungabalibali abantu bakho amaNazaretha ayingcwele ngumthandazo wenkosi ayishiya lomhlaba vusa omunye endlini yami ahole abantu bakhe umnike inhliziyo efana neyakho umphathe umgcobe ngamafutha omusa inyama yami ikhathele izolala ethuneni umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha
waphakade bengizelwe nanini ngiyoba khona ushemba kasi ushembe lo wayeyimbali kusawuye namhlanje ushembe lo wayibhombela lo ekulanga wayenyanga yezulu inyama ekhathalayo ngoba inyama yomuntu yakha kodwa umoya wakhe wembatha ushembe omusha abese ushembe omusha abesephilisa abantu bese beyaphila abantu Ndaba ezitho omkhulu isikhathi sesishayile ngicela nje amafishane nje amazwi okuvalelisa ndaba ezitha sibonga kakhulu nje nathi umusa oye wasipha wona Ngiyabonga kakhulu maNazaretha ngibongela nesizwe sakithi nje sakambote sazuza inkosi efana nami emthandayo ushembe noma futhi ekholwayo engakhethi ibandla ke la endaweni yakithi bonke bangabantu abami nani ngimchelele ke bandla onke akhona emhlabeni lalelana umthetho kamongameli wezwe iCovid yabulala sesiba ngcwabile nathi imindeni lapha ezweni lakithi uhamba umama khambe isalukwazi ukhambe ugogo khambe yonke into makuthiwa hlalana ezindlini makuthiwa sanitizer izandla makuthiwa faka isifonyo ake sigcineni into ekhunywa umongameli wezwe lesifo siyabulala nonyazi lisho njalo la bivala inkonzo ngoJulayi besikhona luthi unyazi lesifo siyabulala asihlonipheni nani kumagumbamana wonke omhlaba ngiyacela ukuthi nihloniphe lesifo siyabulala sithandaneni sihloniphaneni sihlonipha amakhosi esiwakhele sihloniphe induna sihloniphe nathi uqobo uNkulunkulu uyasithanda akakusidela asenze okuhle noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angikwesaba okubi ngokuba uJehova kimi uJehova uhleze nani asale nani emakhaya anivikele nemindeni yenu egama lonyazi ushembe kuze kube naphakade amen Siyabonga kakhulu ndaba ezitha isikhathi othe wasipha sona emsakazweni abaqulusi FM Ngiyabonga baba kakhulu nami nje ngiyabonga ukuthi ningiphelele ithuba lokukhuluma nje ngoNkulunkulu owunyazi ngiyabonga ndaba ezitha ACRFM siyabonga kakhulu ke kundaba ezitha umbotho sesitholile ukudla kwasezulwini usahluke umfoka phiri isulumane lalapha ke ebaqulusini FM eliyiNazaretha esikhathini samanje sesiphetha sivala ke sivalelisa isoluthuso lisifikile okuningi sesiyokukhuluma ngesabatha elizayo uma sekunje ngempela sekonakele sitholile ngempela izindaba ezinkulu ezivela ezulwini ngondaba ezitha ke umbotho sizovalelisa nje siyavalelisa imzuzu mthathe sele ungashaya nje u0726982878 usuvalelisa emsakazweni ACRFM
Sizwileke izimanga nezimangaliso ezenzeka kundaba ezitha ke inkosi ke yakwamboto isichazela isilandisa ngokwenzeka siphakamisa ubukhulu nobunkulunkulu bukaShembe njoba akhetha ukusuka weza kuthina kubantu sikwazi ukuthi sikhuleke kuye sicele sibonge angigijime ngiye lapha usemoyeni sawubona. Amen mntawa Jehova. Abeni. Awu sayisabusiseka yamnandi inkonzo. Awu bantu bakithi siyabonga kakhulu mangabe inkonzo iye yangena kwezwakala. Hayi imnandi impela hayi ushabeleza mina ngila ehostel. Amen siyabonga kakhulu shabeleza. Amen. Angubingelele semoyeni sawubona. Ngibingelele mntakamkhulu. Njani kodwa ma? Siyaphila. Yebo. Ngibingelele lonke amaNazaretha. Ethempelini ekuphumuleni. Yebo. Ngakhohlwa amaNazaretha ethempelini ephuthumani. Ngicela bonke bangene nonyazi lwezulu. Ngiyawathanda lonke amaNazaretha. Sibonge inkonzo emnandi. Sikhuluma nobani emsakazweni? Khuluma noThandiwe Thabethe lapha eMabululwane. Awu siyabonga kakhulu ma. Amen. Sawubona. Yebo njani mfowaba? Siyaphila mfowethu uyaphileka? Ngiyaphileka bhuti. Awu ngithi izwi lenkosi elifikile phezulu kwethu siyabonga indaba ezithumbotho esithulela indaba zasezulwini. Awu sesidle indaba ezimnandi zasezulwini ekseni kuyilisabatha nje. Awu ekseni ngesezuke ngokuphila kwasezulwini mfowethu. Awu siyabonga mntaka baba. Mfowethu ubonga ndlamini emthonjeni. Nakho ke. Angithathe ke ithuba mina ngibonge ngivalelise ngithatha isihlabelelo sami ngithatha iBhayibheli lami ngifake esikhwameni sami ngithula umqhele wami ekhanda ngigoqe kahle ingubo yami emhlophe ngigoqe ngethawula elihlanzekile ngithi ke imini yesabatha mayibe inhle kwabangcwele usuku oluhle kumaNazaretha nakuwo wonke umhlaba jikelele nansi solithusoli isingeni singaphakathi ezindlini zomsakazo umusa nothando amen.